Күндөрдүн биринде сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ботодой боздоп ыйлап жатса, Жабраил алейхиссалам келип, "Ма юбкике я Мухаммад? Мухаммад, эмне ыйлайсың?" дейт. "Уммати" дейт. "Үммөтүмдү ойлоп ыйлап жатам. Үммөтүмдүн акыбалы кандай болот экен?" дейт. Жабраил алейхиссалам Аллах Таала сага салам айтты. Аллах'ın amanatı men sağa жеткизен. Allah мындай dedi: "Ya Muhammed, inna sanurdika fi ummetik." Seni ümmetinde razı kılam, ыйлава dedi deydi Allah. Muhammed aleyhisselam: "Ey Rabbim, eğer menin ümmetim birөөsü dozokko düşse men razı bolboyum" deydi. Oşonday bizdi körböstön ıylagan paygambardın ümmeti. Biz urmatlı Müslüman bir tuğan, bugün ümmetim degen paygambarga ıyladık mı? Biz de oşonday paygambardı жақшы көрдүкпү? Көрө алдыкпы?